I pa svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu GTA San Andreas, dobrodošli na moj kanal. Fantastic, obvezno ostavite like, share i subscribe. Bilo bi mi jako zahvalno, napišite u komentarima što znam. Napišite sviđa vam se video, ne sviđa vam se. Ako vam se ne sviđa, napišite u komentarima. Ako vam se sviđa, obavezno napišite u komentarima dolje, like i subscribe i to je to što ja tražim od vas. I da, i prošli put smo kod OG Lovka napisao sam da će CJ postati reper, pa ćemo vidjeti hoće sada postati reper i idemo vidjeti što OG Lovk traži sada od nas. Mad Dogs Rhymes, okej. Evo ga, čisti WC-a, da vidimo šta će sad izmisliti. It's OG Loc, homie, and I'ma kick a little something like this. Hey yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. It's like I sucks. damn, my shit was whack. Hey, what's happening, Lo? Hey Carl, what up, man? Hey, dude, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit, I ain't in the rap game. No, that ain't my thing. But, we have to think about something. Man, How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? what? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire, all-nighter, all-writer. When I kick it, I'll do spin it, I hit it. anything, homie. I swear that. Okay? Okej. Mislim da CJ neće prihvatiti OG Lovka. Zbog toga što CJ neće biti reper, nego će on raditi za njega. Okej. Već... Oprosti policajče, nisam vas vidio. Okej. Znači kao prvo trebamo uzeti pjesme od Mad Doga, okej. Okej, od toga Mad Doga nije baš... Nije nešto preteška... Nije nešto preteška misija, ali kada ukradem tu knjigu, bit će ih malo više i ti se meni makni sa puta, molim te. I ja ću razbiti opet auto, kao i svaki puta. Okej. A inače hidrolika je najbolja na automobil, vidite to. Šta skače auto, prva liga. Okej. Idemo, op. Stani ovdje, idemo CJ, ajde. Možeš ti to. Okej, iću. Neću ići preći, to je već ulaz. Okej. Ićemo tako, ići ćemo na rikvrc. Sada to ubacuju rikvrc. Sada to, idemo na rikvrc, idemo. Ajde! Okej, to mi čeka auto, ja ću brzo ovo riješiti iz nekih 5 minuta. Ja sam već to 11 sati tu. Okej, idemo, The Rhyme Book is Mad Dog Studio. Znači, moramo otići unutra i moramo to ukrasti. Da, on mora imati stražare, pa samo ostaviti jednog stražara, on će pasti. Ima mikro SMG. I auto će mi dobro doći. Okej. Nemam oružja, naravno. Samo ovako i sad mi daj svoj mikro SMG stražaru. Stražaru, alo, gdje ti je oružje? Ha, izgleda da mi neće dati. Okej, možda će mi ovaj drugi dati. Okej, idemo vidjeti. Da li mi možeš dati svoj mikro SMG? Ovaj tvoj prestražen nije htio dati, možda ćeš mi ti dati. Okej, daj mi svoj mikro. Baš niste fora. Niko mi neće dati svoj mikro SMG. Okej, ako mi nećete dati, onda ćemo igrati grubo. O, ide. Okej. Pa ti nemaš mikro SMG. Aba, baš šteta. Okej, pa... Ne,
rekao da se mora sakriti ovdje, pa nema problema. Tu će se ja sakriti, tu ću ga sačekati i on će ići preko, ja ću njega ubiti. Moj će se uzeti njegov mikro SMG. Ide. Imam mikro SMG, ok, ako mi ti nećeš dati, onda mi niko neće dati. Treća sreća i ništa. Pa su svi zlobni. Ok, mislim ja sam više zloban kad ja, inače nikomu ne dopustim. Ok, ovo dva ću pustiti da živiš, ako me neće vidjeti. Ok, ovo me neće vidjeti, to mogu slobodno prijeći. Ti me nećeš vidjeti. Doviđenja. Ok. Imaju, dobro, kupit ću se armor, malo sam blizu kraja armora. Ovoga ću ubiti jer će me vidjeti, tako. Ima ih malo previše. Dobro, koliko ja znam da oni sad mogu imati mikro SM... Idi ovdje. Tu se sakri. Ok. Ovi sad oni bi mogli imati taj mikro SMG. Ja ću se moći uzeti od njih taj mikro SMG. A ovo mi... Nije. To je pištolj. Što će mi sad pištolj? Sad ih imam već preko... Imao je taj pištolj s prigušivačem. Jaj, to je jako dobro. To je jako dobro. Ok, ovdje je jedan. Neću si trošiti to sa prigušivačem. Ok. Ok, oni su me otkrili su me. Ja to je snajper, 30 metaka. Idemo. Ok, samo jedan hladan metak u glavu. I to je to. Šta vi možete protiv mene, ništa mi ne može skočiti. Tako je. Sam možete, ne. Pa daj, uzimam jako puno armora. Ako uzimam puno armora, uzimam i puno healtha. Dođi ovamo. Tako je. Hvala ti i sada idemo. Imam više 20 metaka. Ponosan sam tim. Ok, ja ću uzeti svoj ukradeni auto. Nemam auta. Ponovno. Ok, i ovo isto prevozno sredstvo, samo što ću ja sporo ići. Neću sporo. Ovo ide brzo. Ovo nema šta. Prva liga. Ok, CJ, idemo CJ, jopa. Ovo ide brzo. Opa. Nije dobro. Ok, idemo CJ. Imamo to, mogao sam ukrasti motor, mogu se smijenjati. Ali dobro, nema veze, s onima će stići ja puno brže, vidite. A šta je to, makina od bicikla, ne? Idemo dalje, idemo, ajde CJ, tiraj, ajde. Jednak trebaš malo stamine imati u sebi. Opa. Ok. Idem još misija rješavati kod tog J-Looka. Tek sam riješio 2 misije. Slabo je to. Sam rekao prošli puta da ću riješiti sve misije kod tog J-Looka, onda ću ih riješiti sve misije kod tog J-Looka. I to je to. Your eyes go, dude. Pa naravno, odmah idem kod tog J-Looka. Respekt sam dobio. Može. Manager access. Hey, excuse me. Loke around here? What? Who? You want friends with that? Loke. Is he available for communication? Who? Loke. Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah, our appliance technician called in sick, so Jeff, Loke, he got promoted. So? So?
He's out back cleaning the fryer. Ok, idemo po OG Loco da vidimo što sada on hoće od nas. Hey, what up, Lo? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get a deal for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He cripping my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is That's outrageous. what I'm talking about, man. Down with a frown, on the town, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean date him. Listen, he gonna be attending some award ceremony. And that's the only time he leaves dog's side. Ok, onda idemo. CJ, znaš što ti je činiti? Ok, idemo. Ljudi, vrijeme da se spremimo za ubijanje menadžera. Ok, znači ja mislim da mi moramo prvo ukrasti auto. Trebamo dovesti menadžer. Ček. Neću vam ja ništa govoriti. Bolje da to mi sve sami saznamo što će se dešavati u ovoj misiji. Okej. Opa. Ja. Kako da se javim sada? Dobro, Ah, Lo, what's up now, man? One of Mad Dog's chauffeurs just left the burger shop. Evo ga. Said he was headed over to the Evo ga. musical bowl. Vidim ga. Good looking. I'ma see if I can catch up with him. Vidim ga. Ide. Stani. Izlazi van. Hey, what the fuck are you playing at? Izlazi van. Nemoj mi uništiti auto. Molim da nemoj mi uništiti auto sad. Ja imam prednost. Ja vozim Mad Dog. Mislim ja sam uopće jesam Mad Dogov švar otkad imam sada taj auto. Idemo. Sparkiraj se. 90 stupnjeva. Idemo. Ok, idemo mi po bossa onda. Koliko je, ok, to ima samo policije. Congratulations on your award, you must be thrilled. Yeah. I like to thank my fans, my mama, and my dealer. Mlati zdrogiraš. Hold position in the middle of the motorcade until we get to the award show. Stick close and let's roll. Idemo, pomalo se moramo voziti, mi smo kulturni ljudi otkad sada. Nego ga vozimo. Skoro sam policiju uvolio, to ne bi bilo. Dobro. Stari. Ok, puno ljudi, ok. Imam svoje oružje i... Mislim da će on ući u auto. Ako će ja dobiti jednog Mad Doga i menadžera i njegovu ženu, neće biti dobro. A ne, vamo ide oni dva. CJ, zašto imaš tako ruku? A ništa mi je. Hey man, take me back to Dog's Mansion. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. Nemoj me ubit! Nemoj. Gaz, naprijed. Security team, the principal is being kidnapped. Rescue him at all costs. Who the fuck are you? Where's my usual driver? Unlock this fucking door. I can't fucking swim, you fucking psycho. Ah, so I've heard. What you want, fool? Money? I got bitches. Loads of fine bitches. Take them. They'll do anything you want. You want a record contract? Man, I can make any fool a superstar. Tu si sad prestani pričati, baba, mislim. Ozbiljno nisi normalna. You Grove Street bandits? I
not no baller's OG. We like brothers. That fuck you up so. Odlazite, pa, do sljedećeg života. Samo respekt, normalno, svaki put ja dobijam respekt, nikada ne mogu dobiti. Pasti su ovdje. Ako će mi neko pucati, pripremite se umriti. Ovo nisam očekivao od balsa da će oni bježiti od mene. Ko me sada zove u pola noći? What's happening? Don't try hit me up with that ghetto babble, boy. Officer Tenpenny, how you get my number? Ways and means, you piece of shit. You been trying to avoid me? No, sir. I just been busy, that's all. You're not busy unless you're doing something for us, you understand? Yeah. Loud and clear. Nice to hear it, Carl. Call in to the donut place in the middle of market. We need to talk. Ne idem k vama, sigurno. Pa radije ću ići kod tog G-Lovka, čime možete sada nešto i platiti. Zbog toga jer sam ja radio previše za njega što sam ja dobio s time. Samo lupiti respekt. To mi ništa ne znači. Pečet gana. Idemo da vidimo što sada hoćeš od mene, OG-Lov. Spod sedade. Tako. Hey, fuck you, man! And I don't care what you heard. I ain't nobody's ass technician, bitch! Hey, what's up, Lo? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get hurt. Okay, so what's the plan? Well, I'ma slide back over to Grove Street and get those sounds bombastic, fantastic. All right, so what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, you know what I'm Yeah. saying? The ones in the bikinis and shit in Uh-huh. the videos. That's what I'm talking about. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families like Moses, only keeping it real. You said it. You know what I'm saying? Okej, OG-Lovk, okej. Ok, ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode i pozdrav, vidimo se sljedeći puta, pozdrav!